Wengeneza ukuthi impela lehlelo ukuzibamba igcwame elisha ngenxa yenjabulo emva kuba-ke impela-ke i-EP yakhe-ke entsha ngaphasi kwaMthandeni SK igela izimanga phana kuma-online stores njengoba-ke sefuna ukutetela yona-ke i-album-ke yonke bafethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela manqani nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzosithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo wenganisa wakwethu impela sibona laphana ke injabulo kulona-ke igcwame elisha ngayo i-EP yakhe entsha ngaphasi kwaMthandeni SK njengoba-ke impela ke igile izimanga phana kuma-online store njengoba sibona laphana izingoma zakhe zilokho-ke ezihlile ku-number 1 kuma-trendings kanti-ke wenganisa ukuthi impela-ke ezinye zazo-ke lezi ngoma-ke sezihlanganiswe ngisho-ke enalo-ke i-million yama-views bafuthi impela-ke igcwame elisha livisane-ke labuza phana-ke kubona-ke abalandeli ukuthi-ke impela-ke usengayikhipha yini-ke yonke-ke i-album yayo-ke le iphikuzane-ke impela-ke kuvalwe ngalo-ke ihlahla bafowethu impela-ke lisho njalo phana-ke igcwame elisha elibuza phela kubalandeli wathi cha impela-ke ake ngive kunina-ke balungu bami uthi-ke nithini sifisane-ke esiwugoqeke umhlaba-ke siyama-woolies bafowethu impela-ke asazi-ke futhi-ke asazi-ke lokho kwangempela kodwa-ke sibona laphana-ke igcwame elisha impela-ke lizimisele kakhulu-ke mangaba-ke abalandeli-ke nabathandi-ke bevuma-ke ngazo linye ukuthi cha impela-ke qhawe-ke ivisane-ke uyidedele ivisane-ke sibuse phayana-ke kuma-onlines hhayi-ke bafowethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke bese niphathele zona la kwiMbuso City MTV sithi njalo-ke sehle ngobona idibane kuyona ividiyo elandelayo.